Најпрвен би те прашала како се одвиваат моментално најновите информации кога станува збор за Шабан и Цуца? Некako već u srpskim medijima podigle veliku prašinu, s obzirom da su se pojavile i mnogobrojne fotografije Cuce sa detetom, tako da se i dalje tu nekako spekuliše da li je to zaista tačna informacija ili ne, ali s obzirom da kolege koje su radile priču zaista se baziraju na pravim informacijama, tako da se sad verujemo da to i jeste zvanična i jedina prava informacija. Многу од српските медиуми веќе објавија, кажа дека тоа е вистина и се изнесува со изјавата дека Цуца всушност потврдува дека тоа е вистина, дека детето е на Шабан Шаулич. Како ти гледаш на ова работа? Дали навистина е точна? Pa evo, bit ću iskren i reći ću ti da sam ja lično kontaktirao Cutu i tražio je potvrdu za sve te priče, da je ona meni odgovorila da ona sve što je imala je rekla i da jednostavno što kažala? I da se oglašava na bilo kakve teme vezane za Šaban. Што значи тоа се кажала? Da je davala intervjue za određene medije i da je njima sve rekla i da jednostavno stavlja tačku na čitavu tu priču jer ne želi da se raspreda dalje na šire strane, mada ja ipak mislim da ona samo želi medijsku popularnost trenutno u Srbiji. Така. Она што можев ја да го забележам на незиниот Инстаграм профил е дека таа објави низа фотографии на кои што пишува дека навистина тоа се шпекулации, го демантира тоа што се објавува по српските медиуми, па некако јас лично ја контактирав Цуца, меѓутоа таа остана тивка под ова прашање, не сакаше да се обрати ниту пак до македонските медиуми. Веруваш ли дека ќе видиме бел ден на оваа приказна? Pa znaš kako, moje neko lično mišljenje je da ako jeste to da bi ona to već odavno na sva zvona odzvonila, ne bi čekala ovu situaciju da se dogodi i da tek sada progovori o tome. A sa druge strane opet razmišljam da možda samo želi da iskoristi dobro ovaj marketinški potez i da jednostavno tražimo kako će sada i ono biti njegove tvrdi i dalje u srpskim medijima. S obzirom da je ona više puta demantovala bilo kakvu vezu sa njima, ali postoji niz fotografija koji nju demantuju, tako da mogu ti reći da zaista smatram da ona da kažemo, period života jako dobro marketinški koristi. Да, вистина постојат докази, како што кажа и ти, кога станува збор за фотографии, видеа. Тука можам да го споменам и српскиот папарацо лов, кој што ги фати Шабан и Цуца, нели како се движат, разменуваат нежности. Па тоа е доволен доказ да се потврди информацијата дека постои можност дека тоа дете е негова. Pa ne znam koliko smo nedavno imali i objavu gde se pojavio jedan od kulturnih snimaka Cuce i Šabana. Dokaz da je to bilo nedavno jeste zapravo Instagram opcija koja se nedavno pojavila i oni, ajde da ih nazovemo smajlići, koji kruže oko glave, tako da nam je to bio dokaz da su oni i do nedavno bili u kontaktu, tako da zaista mogu da ti kažem, nije mi jasna stvar da ako neko stalno priča i demantuje tu priču, a onda se iznova i iznova pojavljaju novi dokazi vezano za cijelu njihovu romansu, ljubav, šta god da su njih imali, malo mi se tu neki lončići ne poklapaju. Ја би сакала да прашам и како ја поднесува ова информација што на секаде испишана низ српските медиуми семејството на Шабан Шаулич, особено Гордана? Pa mislim da je jako dobro da je mislim da će verovatno uspjeti da napravi u tom životu time što će povezivati sa Šabanom Šaulićem, ali kažem ti opet, nikako ne bih mogla da bude ni jednu vrstu medija da zapravo je ne povezuju da je bila i jeste ili možda spekulacija ljubavnica Šabana Šaulića. Ako sam te dobro pitanjem. Так, имаше уште една информација дека дошло до некоја недоразбирање, до физички пресметки околу Гордана и Цуца, љубовницата на Шабан, па дали е тоа вистина? Искрено, моја лично мислење to zaista nije istina, jer
Samim tim mi smo priliku da vidimo i to da su svi pričali da Šaban Šaulić nije ni u dobrim odnosima sa svojim sinom Robertom iz prvog braka kojeg ima. Lično sam bio prisutan na sahrani kada je Robert ušao, izjavio saučešće Šabanovoj porodici, sve vreme je bio tu, tako da zaista te priče da je Goca ovakva ili onakva ili da pravi ovo ili ono, po mom ličnom mišljenju zaista nisu takve, jer da je zaista tako ni Robert ne bi verovatno uspeo da se pojavi na sahrani svog oca, pa da ne nabrajamo sada dalje. Tako da i ova čitava priča da je pretila Cuci, da je tu bilo nekih fizičkih obračuna, zaista smatram da nije tačna, jer Gordana je pre svega jedna dama, žena koja zna da se snađe u svakoj prilici, pa tako da mislim da bi znala da isplivaju. Имаш информација колку време биле заедно Цуца и Шабан? Pa neke priče i populacije koje postoje među nama novinarima, među nama kolegama, da to traje sigurno nekih 10-12 godina, ne mogu da tvrdim sa sigurnošću jer zaista ne znam tačan podatak, ali sigurno jedno 10 godina su njihove, po pričama kolega, bili u ljubavnoj romanci. До сега зборувавме за темата околу семејството Шабан Шаулич, што е поврзано со Цуца. Меѓутоа, каква е реакцијата на дечкото на Цуца, кое што таа вели дека е со него 5 години? Razumem. Pa da Cuca ima dečka, malo ne pije vodu, ako se pojavljaju fotografije i snimci od pre par meseci gde je bila sa Šabanom, tako da mislim da je to isto neka njena neka taktika da se skrene priča sa te njihove romance i te njihove ljubavi koje su imali. Naprimer, da jednostavno ovi mediji više ne bi pisali o tome, ali opet se vraćamo na ona opet nekim drugim stvarima daje medijima i tekako materijala da se piše o toj njihove vezi, o toj njihove romanci, tako da, kažem ti, i dalje mi nije jasna njena igra sa medijima. Имаш информација колку заработува Цуца, со оглед на тоа дека сега маркетиншкиот трик, ако така го земеме, добро и легнува на незиниот профил? Evo ako ću ti reći. Kako gledam prema nama u Srbiji, čim neko se pojavljuje u medijima i čim neko krene da mediji pišu, jednostavno da pričaju o njima, apsolutno tu kreću reklame na Instagram. Так. Znači, po tome gledam u tom trenutku nekako dobro stojeći što se tiče tih nekih reklama. Čuo sam da Cuca trenutno jako dobro nastupa po dijaspori, tako da nema šanse da ne zarađuju dobro čitave ove priče. Так. Ти благодарам многу што одвои време за македонскиот ексклузив и што сподели ексклузивно информации за нас. Се надевам дека ќе видиме белден од оваа приказна, дека ако ништо друго, барем дека не е вистина дека ова дете е на Шабан заедно со неговата љубовница Цуца. Hvala vama puno što ste se družili i naravno uvek stojimo na